Pa da. A dobro, jambraju, da. Ne razmišljaju o tome, da. A sada ostavi u domu da je u stanu onda bi bilo ali ovako sad je dajte drvene. Ne. Te ovo provocirate do daske, pa nemoj toliko daleko baš pojiti, ali... Ja ću još više. Danija malo. Da. Šalji ih čaj tamo na onaj, ajmo točka, molim vas, tamo moramo ga još doraditi. Do kraju smo.
A dobro, Imaju tamo u onoj, njima se javlja. To je dan Hrvatskog planinačkog saveza. Javite se dole na čaj, imate čaj ovdje i kava, ja sam ovdje. Ne smije. Koji je u 5. mjesecu, ali nije baš za tebe. 2 dana se ide. Dobar dan, dobar dan. Prije se nije ni moglo govoriti. Na karti je bilo. Bilo bolje. Dobar dan, pozdrav. Dobar dan, A neko će otići na vrh, neko će biti ali tamo će se zaustaviti tu sa 300 metara. Evo ga, vidiš Nikola, ja. Denko predsjednik, kako mi je. Dobro su se predsjednik Kolje je zvon društvo, predsjednik stanice. Pardon, pročelnik. Denko, drago mi je. Pročelnik kao je Meni se ono moje dužicu kava što sam ostavila. Ma ne treba, nemoj, ma neće mi trebati. A kad vidim da svi nose, pa sam... Pa ja samo to nešto da nosim. Da je zatvoren cik, onda te ne vidi. Imaš ovaj godinu.
Pa ne, ovo je prekrasno, prekrasno. Dobro, samo nemoj duže. Evo je naši šef. On je neko sada. Dobar dan, predsjedniče! Jeremić. Ne idem ja. Vidim da što biti lep. A bio je jebi, malo za kasnije. Ne mogu ja. Koliko ima to gore? Par. Hodaj. Ja ću čekati. Ide, da. To se kad sredi. Nema Franze. On je sportaš. Franko, ajde. Ima preko 70, kaže. Biće neko što je oko njega. Možda i je, da. Smo došli? Na pola negdje. Do doma. Evo pogled malo na desničare. Nemojte samo ljevičare slikati. Boga mi ste na njevu stranu. Na krivu ste stranu otišli. Ja malo desničare slikaj. Bojan, tebi ne treba telefon, no? A u ruksaku mi je mobitel, peri može na klek. Dobro. Može. Naćemo je. Imam. Nekam na šlepu i vodu je. Ajde, dnemo kasnije kad se popijemo vodi. Ajde. Hvala. Bog. Ajmo Bojana. Idemo. Čekaj još malo. Ajde, još dva udaha. Da. Prođite. Stop!
Eto zašto. I ova ekipa, da. Nema frke, vidite dole, ja tako. Bi se napit malo. Aha, ko zec i kornjača. Ja sam kornjača, a vi ste zečevi. A ja sam Marica je napakon. Ajmo, odblokirajte kola, da? Da, zato sam mislio. Kako me škodila? Još za nas malo. Ona nije bila tvoja sestra kad ste dole nosili. Aha, kod njega tamo, da li? Aha, u smjeni. Misliš da je neko iz Ogulina? Ej. I ti ćeš. Ajmo, krene. Ajmo. Slike malo televizija, ne moraju pogledati malo. Ovo je trend televizije iz Karlovca. Njega ono se slikalo. Opet su moje potpuno. Pa nema bolje. Njega, možemo pojesti. Prodaje vam se ovdje ništa. Ništa vam se ovdje ne prodaje. Rasne malo. Još ide kakvi praci. Ajde, ukopčaj se. Ovo sad dobro. Ja nisam prava. Deset godina njegov banskog visočanstva. To je bio botaničar, pa smo poučavali. Oni su kod nešto proveli objekove. Biće, moda nećemo neći,
Tu budi sa strane pa ću ti onda... Može trenutak pažnje, molim vas. Poštovani gospodine predsjedniče, drage planinarke i planinari, želim vam svima dobrodošlicu na našu planini Klek, koljevci hrvatskog planinarstva. Ovaj uspon organiziran je povodom 150. obljetnice organiziranog planinarstva u Hrvatskoj. Zajednički su ga organizirali Hrvatski planinarski savez, Hrvatsko planinarsko društvo Klek Ogulin uz podršku grada Ogulina i naravno Hrvatske gorske službe spašavanja. Zahvaljujemo svima na dolasku i na potpori obilježavanja 150 godina hrvatskog planinarstva. Uvodno ću vam dati samo nekoliko servisnih informacija, obzirom kao što vidite ima nas mnogo i mislim da nam je brojač prešao brojku 1200 posjetitelja. Hvala. Svi koji se žele penjati prema vrhu imajte strpljenja. Dakle, vrh je osiguran sa planinarskim vodičima, sa spašavateljima Hrvatske gorske službe spašavanja, tako da slušajte njihove upute i držite se njih, molim vas. Napominjem također da nakon pozdravnih govora u blizini će se izvesti pokazna vježba Hrvatske gorske službe spašavanja. Najbolje ćete moći vidjeti upravo ovdje ispred planinarskog doma. Još par informacija, na povratku dole u Bijelsko, odmah preko puta kod lovačkog doma čeka vas besplatni planinarski ručak uz piće i uz grupu glazbenu. Malo da zaplešete. Također napominjem da danas do 19 sati u Ogulinu možete pogledati besplatnu alpinističku zbirku u Zavičajnom muzeju. I eto, ja se nadam da ovaj bogati program danas, da ćete biti svi sretni i da će vam biti po volji. Sada pozivam predsjednika Hrvatskog planinarskog saveza, gospodina Darka Berljaka, da nam se obrati sa nekoliko pozdravnih riječi. Bravo! Neće biti nekoliko, nek malo više. Poštovani predsjedniče Republike, gradonačelniče Ogulina, predsjedniče Planinske zveze Slovenije i normalno posebno svi planinarke i planinari koji ste danas došli ovdje na Klek. Pozdravljam vas u ime naše krovne nacionalne planarske udruge koja s ovim danom započinje obilježavanja 150 godina od svog osnivanja. I zašto smo se danas okupili na Kleku? Najvjerojatnije svi znate, ali rado bi ponovio. Dakle, Klek nije samo u vašim srcima, nego je i zapisan u hrvatskoj povijesti. Još u krajem 17. stoljeća ovdje su dolazili znanstvenici. Prvi među njima je bio poznati erudit iz Slovenije Valoazor, koji je ovdje poslije u svom jednom velemnom dijelu opisao impozantnu hrit koja se tu nalazi i dao je ime normalno Mons Kijek. Poslije toga isto tako dolazili su i drugi znanstvenici,
jedan isto francuskog porijekla, Baltazar Hake, je ovdje puno bilja je prikazivao u svojim knjigama koje je pronašao na Kleku, da bi onda, evo recimo, 1838. godine saski kralj Friedrich August II. Čak 2 put se penjao na Klek i drugi put u njegovom društvu je bio Josip Jelačić, kasnije hrvatski ban. Međutim, glavno što se dogodilo, a zapravo još u to vrijeme, da ne zaboravim posebno nešto, dakle, naš poznati botaničar Josip Šlosar je jako isto bio povezan s Klekom i kad je na Bečkom dvoru dobio titulu viteza, je bila pod nazivom Klekovski. Ali sve najvažnije za nas dogodilo se 1874. u proljeće, dakle 14. veljače, znači na sutrašnji dan, bio je utorak, jer je Kleko čarao jednog profesora matematike iz Graca, Johannesa Frischaufa, koji je došao sa preporukom, potražio u Ogulinu državnog službenika Budu Budisavljevića, u čijem društvu je tada bio sin tadašnjeg bana Ivana Mažuranića, Vladimir Mažuranić, i oni su mu trebali naći vodiča za Klek. I od tih dana je on s njima razgovarao i rekao im je kako u to vrijeme su se počeli osnivati planinarski klubovi po Europi i da zašto ne bi i Hrvati osnovali svoj planinarski klub. Njega je toliko oduševio taj izlet da čim se vratio u Grac, poslao je pravilnik njihovog planinarskog društva, kako se osniva, i jedno pismo iz kojega vam ja pročitao samo zadnje rečenice. Kako je sa Hrvatskim alpinskim društvom? Mi u Gracu živo želimo da ožive što prije. Sada radi ugarsko, pače i francusko društvo, a njemačko, austrijsko, švicarsko i talijansko već postoje. Sva se ova društva dobro paze i domjenjaju zajedno, a baš ovakva su društva tekako podobna da zbliže strane elemente. I Bude Budisavljević, koji je dobio to pismo sa tim dokumentima, odnio u Zagreb i Đuru Pilaru, i onda su u jesen te godine osnovali Hrvatsko planinarsko društvo, 12 uglednika iz tog vremena, i onda je, zapravo tu bi mogli stati i reći, ostalo je povijest, jer od toga postoji naše. Međutim, u ovih 150 godina, protegnutih kroz 3 stoljeća, znači 19., 20., 21., kroz 6 država i 3 društveno-politička uređenja, ne samo da smo opstali, već izrasli u veliki nacionalni savez sa preko 340 planinarskih udruga i preko 40.000 članova. Postigli smo vredne rezultate, a posebno ponosni smo na ono što kao volonteri tim djelovanjem smo korisni i široj društvenoj zajednici. Danas se zapravo prvenstveno prisjećamo tog sastanka 84. u Ogulinu i uspona na ovu planinu, te odajemo poštovanje ideji koja je tu niknula i bila izravni povod za osnivanje Hrvatskog planinarskog društva, i zato je Klek i u našem zastavi i u našem grbu. Koristim priliku da vas podsjetim da smo na ovom mjestu obilježili našu 100-godišnjicu 1974. te postavili ploču pokraj ulaza. A da su nam kod obilježavanja svih okruglih obljetnica u našoj državi pokrovitelji uvijek bili hrvatski predsjednici. 1994. je dr. Franjo Tuđman, 2004. Stjepan Mesić, 2014. Ivo Josipović, ove godine to je predsjednik Zoran Milanović, te mu se na tome zahvaljujemo pokroviteljstvu, a posebno što je došao danas tu među nas na Klek. Hvala vam svima na dolasku i želim da provedete što ugodniji dan u koljevci hrvatskog planinarstva. Čuli ste kako su neki slovenski znanstvenici i istraživači bili povezani sa Klekom, a i sam Frišau bio je veliki prijatelj slovenskih planinara i poticao je izgradnju planinarskih domova u Savinskim Alpama. Naš savez i Planinska zveza Slovenije vrlo intenzivno surađuju već preko 100 godina. Tako je jučer u Ogulinu održan redovan godišnji susret oba saveza. Zamolio bi predsjednika Planinske zveze Slovenije, gospodina Jože Rovana, da nam se obrati sa nekoliko riječi.
Hvala. Drage planinke, spoštovani planinci, cenjeni gostje. V veliko čast mi je, da vas lahko pozdravim na Kleku, na zibelki, kot je bilo rečeno, hrvaškega planinstva in vas ob tem spomnim, tudi to je bilo že omenjeno, da so bili Baltazar Rake in Johannes Frišauf tudi pobudniki slovenskega planinstva in predvsem v Kamniških planinah. Korenine planinstva so bile torej postavljene z pravzaprav majhne skupine ljudi, ki so pa imeli izjemen vpliv in katerih rezultati so vidni danes tukaj in tudi na podobnih zborih v Sloveniji. Planinska zveza Slovenije in Hrvatski planinarski savez že dolgo uspešno sodelujeta. Zadnjih 30 let se redno enkrat na leto dobimo, se pogovorimo, usklajujemo svoje delovanje, predvsem pa izmenjujemo izkušnje, ki so koristne za obe strani. Tisto, kar pa je seveda, vsaj v mojih očeh, še veliko bolj pomembno, pa je, da se srečujemo v gorah, naj bo to na Kleku, Velebitu ali pa v slovenskih Alpah, da se med nami dejansko sklejo na ta način tople vezi, ki pogosto preidejo še v več, v trajna prijateljstva. In ne samo to, imamo še nekaj skupnega, vsi sledimo belo-rdeči Knafelčevi markaciji, ki nas varno vodi po hribih že več kot 100 let. Naj v tej priliki izrečem posebno priznanje Hrvaški planinski zvezi, se zahvalim za vabilo, vam pa želim obilo zdravja, sreče in predvsem varen korak v gorah. Hvala lepa. Klek je jedan od prepoznatljivih simbola grada Ogulina. Grad Ogulin nam u svemu pruža veliku podršku i ovo je prilika da mu iskažemo našu zahvalu. Sada će nam se obratiti gradonačelnik grada Ogulina, gospodin Dalibor Domitrović. Hvala Zdenko, poštovani predsjedniče, srdačno vas pozdravljam i zahvaljujem se što ste danas s nama i poduprli ovu manifestaciju. Poštovani predsjedniče HPS-a, vama se zahvaljujem što ste upravo Klek odabrali za početak proslave ove 150. obljetnice planinarstva u Hrvatskoj. Dragi gosti, planinari, ljubitelji planina, srdačan i vama pozdrav i uživajte u današnjem danu. Negdje 1985. kao 13-godišnjak sam prvi puta se uspeo na Klek i od tada brojim nekoliko stotina uspona, a 2017. dobio sam priliku da upravljam gradom Ogulinom. I još uvijek od tada razmišljam da li je Ogulin grad podno Kleka ili je Klek planina iznad grada Ogulina. Mislim da je ipak ono prvo, jer Klek je planina s kojom Ogulinci i Ogulin živi, koja živi u svim porama našeg društva, da li onom geografskom, da li klimatološkom, da li turističkom, ali mi vam u Ogulinu svaki dan pratimo sunce jer nam sunce zalazi iza Kleka. Da nema Kleka mi u stvari ne znamo gdje bi nam sunce zašlo. 1874. 18. travnja u Ogulinu je rođena Ivana Brlić-Mažuranić. Za 5 dana slavimo 50. obljetnicu njezinog rođenja. Ne treba govoriti o Ivani, ona je u svojim bajkama, basnama opisala Klek mnogo puta. Iz njezine mašte izišla je i klečka vještica, koja je simbol grada Ogulina i nalazi se na grbu 143. brigade koja je branila grad Ogulin u Domovinskom ratu. Tako da o važnosti Kleka, klečke vještice, mislim da ne treba puno pričati. Prije par mjeseci čak su nekim zakonom nam htjeli Ogulincima oduzeti dom na upravljanje, ali evo i uspjeli smo to riješiti i dom je sada u vlasništvu grada Ogulina i ostavili smo ga mladim generacijama da njime upravljaju, da na njega paze i da ga čuvaju. Zahvalio bi se svima koji su od te 1874. kada su se Johannes i Bude
i Ivan sastali u nekom kafiću i dogovorili o Planinarskom savezu Hrvatske, a znamo da se u birtijama uvijek najbolje stvari dogovaraju. Tad je sve počelo. Ali 1954. ogulinski entuzijasti izgradili su ovaj dom. Do 1958. kada je otvoren. I njima veliko hvala što su uložili trud i energiju u gradnju doma. 1998. je malo proširen i tim ljudima veliko hvala. Ali hvala vama koji dolazite tu, koji volite Ogulin, koji volite planinarstvo. Uživajte u današnjem danu i živjeli. Evo, ja vas sad sve skupa pozivam da se pripremite za pokaznu vježbu Hrvatske gorske službe spašavanja, pogotovo gospodine Milanović, vas da se pridružite i da pogledamo vježbu. A pročelnik stanice Ogulin, gospodin Vedran Salopek će vam uputiti nekoliko riječi. Dobar dan, lijepi pozdrav svima ispred Hrvatske gorske službe spašavanja. Evo ja ću samo par riječi reći o današnjoj pokaznoj vježbi koja će se ovdje održati točno sa vaše lijeve strane u stijeni iznad doma na Kleku. To je pokazna vježba spašavanja unesrećene osobe u kojoj će sudjelovati posada Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i letači spašavatelji HGSS-a. Oni će tom prigodom pokazati kako izgleda realna akcija i pristup zbrinjavanja i evakuacija ozlijeđene osobe iz planina. Nakon lociranja slijedi spuštanje dvojice spašavatelja na mjesto unesrećene osobe gdje je zbrinjavaju i specijaliziranom nosilikom je u to spremaju. Za to vrijeme helikopter se priprema i napravit će veliki luk oko planine i pripremit će fiksno uže duljine 20 metara kojim će se zakačiti u povijest helikoptera i kada se unesrećeni spremi u nosiljku, oni će doći opet na istu poziciju te će ga zakačiti, zatim će se spustiti do sigurnog mjesta, to jest bolnice ili nekakve tima hitne pomoći gdje će oni preuzeti. Evo, to će se dogoditi za par minuta, pa lijepo uživajte i pozdrav svima. Ali lijepo će govoriti predsjednik ali brat starej. A mislim da meni muči direktno javno. Onda smo mislili sa njom oći jer ona je redovito. Ona je tu. A onda kad nam je ona otišla, onda su uvijek rekli stavit ćemo njoj. A imaju musora kod Boga, ali nekako ne. I onda ćemo stići. Ako se bude presvore nekako će u Buraku ovo će. Meni je to 8 mjeseci. To smo stavili ono je i onda bi uzeli od 3. do 5. Tamo bi sad je dođe. Hoćemo ono
dio jedne velike skupine, jedne velike obitelji. Evo, 150 godina. Kako se zove? O, Planinarsko društvo Sklepa. Hvala. Evo, a vi? Vi ste se... Malečka iz Staroga. Vještice. Kako je bilo danas? Super, ali moramo ići, predsjednik mora kući. Bog! Nemam druge. A je Nada i Mateko. Dobro, sorry, Bog. Samo jedan hodam, hoćemo se. Eto, Mirela se učlanila u Dubovački. Ja nisam bio, ja sam pratila sama. Ja ću ne moći od nas. Ja, meni je ona došla, ja cigareta, to svaka čast. Jao, pa nisi Dražane, si baš mora sad slušati. Pa mi planinari, a ti da, ja sam vidjela. Da, sad ti tu stojim. Nisi sam vidjela, isto sam... Nekako zna puha. Da. One kuke kaj zabijaš. Da. Bili kao vaterpolo klub, mog velikog prijatelja Miru kad je dole rekao u Tomislavgradu, kaže ovdje Bosne, kaže on, gospodine, ovdje vam je Hercegovina, a tamo vam je Stolička vrata. Ali to se meni desilo, došla ja. Možda je popadalo po maslačku. Po nama i po maslačku, ali nisu bilo rečene odmah u izvješću. To je tek poslije procurno je. Med je malo svijetljivo. Da. A to ovim pčelarima reći da je to med. To god da je moguće. Daj sam malo ovaj kuća na Dobar dan. Dobro, baš tako bi bilo. Ne, ovajne. Znaš tako smo se zadržali? Kad je pešalke. Da? Bog. Dobar dan. Kvar čeka kod defa. Da. Samo dvoje onda. Neumorno snimaš. Mi smo se kompali sad. Čekali smo, imam tomu.
Samo klišim samo. Ivica, ja sam ovdje, nema nikog. Čuo sam. Gledaj napred. Mlade, točno idemo. Vaško mora čaj pokušati. Evo, tu smo. Eno slatko ladico ali pa kaj takega. Sad smo blizu, šta ima? Da, znam. Ajde, čao. Da. Njih znaje, Krasno drži